Just dutangirane tubasuhuza atubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi ikaze. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zrensky yagiriye uruzinduko rutunguranye mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa 8 Gashyantare 2023. Uru ruzinduko rugamije gushimira ubwami bw'Ubwongereza ubufasha bukomeje guha Ukraine mu gihe ihanganye n'Uburusiya ndetse no gusaba izindi ntwaro zigezweho. Zrensky akigera i Londres yakiriwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak bagirana ikiganiro n'itangazamakuru basobanurira iryo tangazamakuru ibikubiye mu byo bavuganyeho bombi. Uyu mukuru w'igihugu yabwiye abanyamakuru ko urugamba rukomeje kandi ngo nta kindi rusobanuye keretse ikintu kibi. Yaboneyeho gushimira abasirikare bari ku rugamba, by'umwihariko abapilote bari gukoresha indege z'intambara. Ubutwari bw'abasirikare Zrensky yabigiranije n'ubw'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, nawe wabaye umupilote mu ngabo z'iki gihugu. Ati mu Bwongereza umwami ni umupilote w'ingabo zirwanira mu kirere kandi no muri Ukraine ubu buri mupilote w'ingabo zirwanira mu kirere ni umwami. Zrensky yakomoje ku mwami Charles wa gatatu mu gihe biteganijwe ko bahura bakagirana ikiganiro cyerekeye ku ntambara iri kubera muri Ukraine, aho ubu iri gukabakaba mu gihe cy'umwaka Uburusiya bubashojeho iyi ntambara.